Joto borok passive income khai ni musugo. Seba borok la passive income khai ni musu yang nai. Nok tong tu tui ne. Samung khai ka tong pa ne. Rang phai wi tong nai jar khe. Seba la musu yang nai. Engke. Temani bangai le. Gebang ku borok rok ne. Passive income generate khai man ya ngai tong. Joto borok se musu wi tong engke. Bono bochiwi nai lai nai. Just an example, so example like busi lai nai. Mono tebi kam khasung busi ani bangai. Gena u dunia wo borok monai shoro two types by income khaiwo. Kaise kana active income hojawo, te kaise kana passive income hojago. Kasung passive income no musu wi tongo. Gena bono kam khe busi ani bangai jing kaisa romoi na laisina. Khoroksa borok tongo. Bo product sales khaine thangai tongo. O product go romoi na de TV phang mawo ba mobile phang mawo ba laptop phang mawo ba kaisa insurance agent phang ngai mana je phang sung kaisa example si romoi na laina ge o borok bhai bo o borok kaisa product sales khai khang khena 2000 bo profit mawo ge bo daily ne kaisa product sales khai tong mawo hakena bo sales khai ne Mas kaisa 30 days bo sales khaila ha. Okay. Kaisa product go 2000 profit ma wonke na 30 din no. Mas kaisa bo ne busu profit faisina 60000 bo ne profit phaiwe. Bo ne monthly bo. Okay bo ne bo daily sales khai ma tongke. Bo ne income system bo jaga ngai ma tongkha. Boni kaisa active income boni kelaiwi tongo. Baike income kena bo kaike simawo kayang kemaya. Kahani bang ne boni active income. Sini musuman ke tambo, sini musuman ke passive income se musuwi tongo. Pia omah kena bo kaiwi tongo. Ge omah kena kabang ma borok sini borok kaiwi tongo. Kabang ko borok na hani bang ne passive income musufana active income na kesawi paiwe. Khai khe mau khai khe maya jaga wo okay engke sungta bo passive income ba khalai nai ge u borok tama khai kha u borok sales khai ni bangai belai ni expert rung thangla borok bai ba ke deal khai ne ro belai ni rungla ha ge bo tama khai kha bo 30 jona borok no recruitment khaila ha 30 jona borok no bo ni team snala ha team sanawi bo tama khai kha team sanawi bo borok no baki bo sales khaine phorungla ha baki mana product no na di huye baki o under emotion no baki emotion by sales khaine bono tui bo kam ke boni team ro no bo phorungui ro baila ha ke phorungui ro oi boni team ro sales khaine jeibaila ha garam je boni baki income apro faisina khorok sa borok sales khai khan khana 2000 profit ma mani jaga wo bo 15% nala ha te 85% khena u borok je sales khai ni thai de bono no boro ro la tani khena bono bobu salary ro ani nange bo sam khai ton bo hani bono 85% bono salary ro te 15% bo narigla ha bono profit ro khena 2000 no 15% profit narike busna 300 taka 300 rupees ke boni busu team sanajak to 30 jona boni team sanajak tongo khorok sa borok ni orono bo 300 taka profit ma hangke 30 jona ni busu faisina 9000 ageo bo saisung ke no sales khaibo afro bo khorok sa borok no sales khaiben ke busu ma 2000 kintu tini ke no bo 30 jona team sanajak ba bhaingka bo samung khaya no asogoi tonga ha hai phone boni dino ne 9000 phaiwi tonga ge boni monthly bus income phaisina calculate khaiwi na di 2,70,000 bo no tongai samung khai kha tong phana gwan soi ne di bo kha tang sina bo khana passive income paila ha ke bo pailas kang tang khai kha pailas kang bo nije khud no bo fatala mu ba ke sales khaina bo experience khai serungra la ha serungmani pore bo
30 जना टीम सनाला हा टीम सनावै बरनो ब फोरोंवानि जेंला हा बाखे ब सेल्स खायने न तय के बरनो फोरोंबाबो बर जेफोर सेल्स खायने जेंबो आफ्रं खनो बखनो न तंग तंग फानो इनकाम फाय तंला हा ओमा हायखेनो सिस्टेम क्रिएट मा खायबो पैसिव इनकाम ना इनखेनो जिनि माइंडसेट न डेभलप मा खायग्राबो मालिक ना इनखे मालिक हायखे मावान सगैना के बर्तमान उनका ब मालिक हायखे वान सगो हाइन बांनो ब 30 जना ना रिक्रुटमेंट खायबैनो सिस्टेम सनावो वान सगैना जिदि बाखे बनि सिस्टेम बसनायना खा बहाय एन्जॉय खायदों खनो बनेरो इनकाम फायबै दङ ओमा हायखेनो खायबो के जों अर जागाव जों तमा नाङै दं जों फार्स्ट सखनो जों बाखेनो बराबर डील खायना सेल्स खायना बनो तयै जों सोरङानि नांग्राव ता प्रॉडक्ट न तयै नादी बहाय सेल्सया निनि रेगुलार पाइरै तौने हंखनो इमोशन बाय साकानिया बिसिजि बो खाबाय बाके कानेक्शन खायबै नों सेल्स खायना बनो फार्स्ट सोरङानि नांग्राव के उमानै रंनो बर जागाव जों मा सोलोंसिनाय बा बर जागा जों सोलोंनायनि अपरचुनिटी मानाय सोबा जोंनो फोरोंफायनाय कुइसन तया दे जों सोलोंनायनि बाङै सोलोंनायनि नाङै दं हो सिवै दं हो हाके खायके हाके इनकाम खायमो हाके सोलोंके हाके इंमाव जों सि दं हो किन्तु सोबा जोंनो फोरोंफायसिनाय बा मानसौ थाइके लायो बेलायनो गताबो ओ मानैनो जों सोलोंनायनि बाङै नांजाक दंनाब्ला मानैनो सोलोंनायनि नांयाखो त नांया बाट नों पैसिव इनकाम खायनाय इनखेल उमाने जे पक्कनो मा सोलोंनाय जे पक्कनो नांनाय के उमाने न सोलोंनानै बाङै नों बमा हायके जाजाको नों पेड खायबै सोलोंमानो नों जाजाको हायखेबा नन फ्रियो गाइड खायबै फोरोंनाय मेंटर गना खमान माने बनो नों जाजाको बनि नि चॉइस सोलोंखेबनो तमो ते गायसे चॉइस दङ के ओ चॉइस नि बाङै नों वान सवैनाय दे नों जदि पेड खायबै सोलोंनाय हायखेनो बर जागा तमा कोर्स नानाय सबाके फोरोङै दं बनो सालायनाय नों कन्टेक्ट खायला हांखे जोंबाय के जदि नों हायने हाय नों फ्रियो नो सोलोंनानै मुसुगो उमानै रंनो तैबै बहा इनखेबो नों कन्टेक्ट खायखेनो सालायनाय किन्तु नों फ्रियो सोलोंनानै मुसुगै दंखांखनो ताबो कायसे कक सानि मुसुगो ताबो जिनि इंडस्ट्री व नेटवर्क मार्केटिंग हनै कायसे दङ जिनि जे मार्केट र जिनि तक मार्केट र बेलायनो आगोगै दङ ओ नेटवर्क मार्केटिंग रंनो ताबो फ्रियो नो फोरोङै दङ नों खोनाखाना नेटवर्क मार्केटिंग नि बाङैबो ते कायसे नों डिजिटल मार्केटिंग बो खोनाखाना गताबो कतालखेनो ताबो उंजा फैला हा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ताबो तो कोरोना भाइरास जतो बरनो फाटाला मुमैया हानि बांनो जों नक दंतो तैनो बाके सोलोंलायनाय बाके बिजनेस खायनाय बाकेनो डिजिटली बाकेबो डील खायलायनाय बननो और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग खनो सोलों मन्नाय बाट जतो बर बुचिwi मानिया बनो हायफानो आई होप नों कामखौ उमानैनो बुचिwi दंखाना के जदि नों फ्रियो सोलोंनानै मुसुखांखेनो आं तलाव रेजिस्टारनि लिंक रयनाय ओ रेजिस्टार लिंक नों रेजिस्टार खायदि के बन परे नों जदि नों पेड खायबै नों सोलोंनानै मुसुखांखेबो खायफैदि बनबो सालायफिनाय गेरासखेनो हामबाय गे नों जदि जिनि तिप्रासा दफारावनो नों हामख्रायो तलांनानै बाङै जे अमाहाय माइंडसेट तलांनानै बाङै जों पैसिव इनकाम कामाय खायनि बाङै हेल्प खायनि मुसुगो ओंखांखेनो ओ भिडिअ न शेयर खायबै जतनो जों सिरलायनाय के शेयर खायबै रसिदि